cities zikuba zingana na district zikungana na Kampala and zingana na district nkaze na kuziciraho konka cyo bakuzeta metropolitan cities so turukushobora okubikugenda misho kandi kindi menye cya abantu wabaspeaker bono mihanga ryone so ngikwa n'ingamba nashonga ya cities at least nimanya na testing ireho kandi emirimo kureme ba councils kandi basibo mdukonde byonka ekikonde ijore Kampala ekikonde yesterday ekikonde wakiso ekikonde ibyo no parliament tukarebe ekikonde mwe nate mwe no reba nibyo nagamba umunyano wanje twiga ya kashare council akujira ati ngwatu bashaze mukorona roya Robert Doba style okurra ba roya mwe murasta atema ngwabaye ni dreadlocks ngwagaba yama jobless atino bakwe atino reba na nejo kutube tuzika nimaje mutomo ncyo jona mnakugambira umuntu ababebembeza abagambe none ngubakiriho hari abo kuba approach yabo washanga ngo riyo mbantu uwo mutomo wano gamba ya manjabless ya flash agata no you ati washanga uriyo mu rapping ngeke speaker niyo kana manyando kuri niyo yemaga ati twari bangu chobora abantu kaba at least betchine president Museveni ata tushobo dekana zikurga ona wena wetari moto atwo mwijukuru thank you atyerezo owara take yo omu chibina dena utura jenna umwijukuru kando ndio of course ni tontu jenna material thank you mutfaga mutabana bagire ngo aguma mu mari koka n'abaturikize ninga barukuterera n'abaturikize mugumeho tarugaho yari tubahereze information abata nabyanga byita abakutureba ikibuzo kiri screen yawe nikigira ngo endebera ninyebembera yendembuzi yitu ne kunanura nyenda gutandukaniwe speaker ubu barangerera ngo mbara yabo rembo ukano tekateka ngo hakubaho ki kandi bwanyuma imyaka ehingwira ayahika nyaketano niki kibiro yebare no kandi nabakutureba nyo expectation yanje gutuba city nyonga ni mamu twagwata twama abo kuba ngani manyangu sentence twaza kubona ka cities at least nzingane za Kampala nuko nabenye abo kuba Kampala ne receiving sente nyingi munonga okubom different areas ninga sectors konka kurga no parliament nese naroko government esente zabakusini ko muri Kampala bisente nyingi so nkabani imanya mbara city naye yazaho ukureba ibintu byingi dukoreba amashomero dukoreba health centers dukoreba imihanda za Nyakayijo cebaya na Ngeje kakubaho mutawuni waza za nakano za Rugazi Bwentondo Nyakizi harwe kachika so ngani ndeba umwe ikintu cyo twachikoresha twachitera konka eshonga inashangiremo kandi kashanga chiri different abo kuba up to now I must say na hat receiving a sente za municipalities when yes twakafuna sente za city wezi relocated to these cities zibatiro mbarara na Fort Potro Masaka Jinja Arua Soroti Mbare okay when cities zibatiro so twashanga twaguma aha sente eza city eza municipalities tubakatwire sente baka bakuriyetinga town councils za Rwibogo town council Rubindi town council Manyabwizwera town council manya zone zotinera receiving state special grant mune ya town council kandi districts za shangeza neglectinga izo town councils abo kujya town councils cyangwa independent hatikana na in cities omukosha na the district inaka center akabeka bakokoraki mekarwe bakashara ato jukero kandi president Museveni na parliament bakaba ya center za tax pack on parks or towns tina centers bakuyom actually ndiye musente nchemno timja tizikurga nizirga makwa nizishachwa through yara for example Kambarara in a year on financial year country 1.2 billion shillings 1.2 billion shillings milioni 12 yes hati tufuna mtwaro chenana na mshanjo hati mtwaro chenana na mshanjo ratio ya billion .2 ukajiteka amtwaro chenana na mshanjo
hati kimanyisa ngo wakugiteka monthly hati wowe omezi mushanju mukaga ntuba tufuna shinjinga so hati cyo cha affecting ezo cities na municipalities so at sente zabanje kimanyisa ngo numwine okusitama nka executive na council mukareba imihanda imwe akwasa kuyamu esente mukateka property tax marketing license n'ibindi occupational permit hato shanga omushoro gwayengera gwaba mwinji aha muntu wachi aha muntu wa burijo hati mweno shanga ngo aba baramu nabagamba ngo bashemerirwe yonke cyo kongera mu cities to me as a chairman of all speakers ni stamana no chiko wa mayors nimbande member wa so icyo kintu niyo ningira ngo nobo yembashirwangira konka government teketegurire okusya obuhereza obwa cities ezo zikiruko zikemune zikuriporira noreba turi muntu ntugambo rutendo rwakate izo bakabate parliament bakabateka mu billioni obuhumbi 5.2 sirwo kujukuju ukaba burezwa ahane hatetegerezibwe konka bakaba bakora ki bakaba babutekamo esente bazikora ki bazi ya president Museveni yayatuno mushimukana numukoratira amateka gofuteka mu kintu kechi of course wena nakunde bintu biri straight amuhero bazi ya mesente konko muntu wakatete nakunde bintu straight nani nakunde ibi kana tumane chin chashtiza omoko chikwa shitira anyway bakabatira musente bari kukole biso muri mugo wagumizamu bakabatira musente esente zakora ki bazi yama to expect yo supplement budget bakuza presenting bamba tugamba ngo bafuteka mu ezo sente kweza kuzakuza mu wera nduguru kokati kutendurura 5.2 billion shillings agency Ortino wakatete rubire block tatu turiyo manya tumuntu rumba amezana hati rublock twine sente itwe ngambara city tukakora ortino rwa twine sente hati tushaze mukora renovation ningashi repair ya milioni tukatufune sente milioni 5 omuroko revenue yitu tuzevingi so hati umuntu wenda kozezo hati kumanyangu nebintu bikumira hati kandi tube twaza twamanya ngo twacana naho twakora renovation hati of course through procurement kandi nabaye bashaba okororoti norwe bakotinga 5.2 nanga milioni 5 milioni 5 mutaro makumyabiri kandi hatwaye kuza aterupeya nibatshi kuza kusya milioni 5 ne bahochi of course nebite ne baziteka ne bahochi ni byomachi twaje ngo twasa kwata milioni 5 zigakora karupeya so namwe tugambe na ame commander general Muhozi nawe kandi yavya ngo you people there is a UPDF engineering brigade man hati at least yoturebere ya submitting na kaza ebio chuzayo ezikureba ngo at least ziri hanze tushaje yesente ziturashaje nazo tuziteke kaka tinda kangama kanyeite iringa ka taso village kuriya at least abantu bafune okubayo konke chamani as government chemune sindikans kugira ngo bagire cities ezindi thank you nyoni nchireba mu nziza kuchumba byo muhereza abo kuba sente tuzero tubare prepared as a sente kuza cities tuziri yo sente abo kwano rero ne sente tukoretinga aroko revenue nazo nzigaka za Kampala okuzigarra nazo noki no muzibu so ni danta bayiba borekire babaze ba funding ngeze ziba ezitu na town councils de babone konjera mu cities zino the idea yoti yakubirira noga Uganda yitu ya igizire ndembo nyingi izo ni cities but na municipalities na town councils nyingi idea rero ngira kiri umwe niki takashire abyangire cyo baza bataho town councils ziriya plan ngo kora hata abantu bagamba planned kid so town council ko rero mwana ashaka ari a planned kid planned wife hatu no rugaho yemerera rwanya mahembe town council
nangwa kanso cyo kashurire ngo norunda town ibura ubucuro town kanso hatoreba town teru kuko hura town kanso town kanso hato nayo kubendeza nga town kanso na mwe karbinde shinkwane ba town kanso hati konka batam politics rubinde chweka tichirum town kanso hato wano zibanda umukono gwa musho guryo mu town kanso ugwa buri tuguri mu town kanso gerrymandering abo yangu ababire bari abibembezo bataho town kanso kuri bakabara aba bantu barandigeho ninza gwa karuru aba bantu bara abatwara mu town kanso nimba nasigaza ki nimva akaruru ninza gwa kuna yetse mu town kanso aba town side yete barampereze mwene cweke cyanje mutachitwara mu town kanso bari yakumara abagita ba town kanso nyowo arbinde ya side yaki ya bosho wano zibana bari aba bagita utwara pakaruru mwene bayo bariyo batakaje mu town kanso akawuji just akawuji hati omburi obukire ko kubanoza kwa town kanso nono nare city no pepenje ibintu bingi harimo okumanya ngo town ekuri hango necho so population twine urban zonal urban populations muga twine day na night populations night economy wota prani injiri economy yechiro hatwine za town kanso no shangasha hemwe ibiri abantu bakinjiri besigira hariya chapati ibintu baba ya chapati hariya aho kutanira njya nozo wite none aho bakuba bari town he kubera kandi amashenzi bakataha genshi agaga kwa kecyo hakuyango ibamwe amwinizo kandi curo nakaki amashenzi kandi government kagareta yagasyaho hatagaro hata bagasiga baza kubyama kuno jyaho nta hakatare aka plan kuba akeciro abantu bakagumiza mu bajyaki nabakora tax base n'ibintu ki imwe ka town council bakweta town council emu kuyamuki entasi recently tukajya debate nyoga twarigira abo twa hostinga uwa hostinga MP wa Kashanos baziri honarebo twarigira ibyo byanyu twajya twahita ko nakeji nkai owito kurubindi twatandika debate abwaki aba bantu batari mutankanso itawe itari mutankanso katwishikira town council awinti tarum abantu aba bajya itategeize ngituje teo town council yitu eyancune tariyo tawni tariyo anything tariyo nangwa naka factory na kamwe tine kiriyo ngo bategeze kuje kutikaho town council nababuza mu ndano umushoro mu ngurundana nkai tinkareba ngo umuntu ayokorire kitoke narafunyire entenare mbuzi nakwise koko natora kashare bona bakuri mbambazari bindi tinkabona ngo umuntu ayina amatekani y'amatenare gugwa kashare ngo irimo amate bona mbambazari bindi nkai koko umuntu akugira webyo butegeki okoko witari yonko mwene yawo bushema niyo gwazariyo hayo nkabashema kasari tubari yuniwe hayo nkabashema ko wito reko bakiro mbebembeze nabashema so hati omuntu akugira ngo bategerize town council ngo neza kuza kuri no bushema because first of all no tambara yuwenda kwiberaje ntuje no mugire bushema maiso utamanya no butamanya mwene meza mutine kibaruko ndabashabari babasakwana mama yo ngana bashema because omuntu orwo reasoninga they are highly educated and exposed no manya ngo tuyine mushije hariya aba you know the wetungezi kizige wetunge nabandi they are not in town council kasajaze nirishomero ya engineer bari no bya kwishomero ya engineer bari ya spring hariya bazwechara spring junior school turu mu rubindi town council sure hata nkabona abakwetera abashema mwetugane jumirana n'abashema rangano abembeza bati ndabashema just so hati okiza no kuba habora ushaka batakwenda kugera ki batakwenda kura so hati problem ya Uganda no kudemocratizing ki ubushema hata umuntu kuga bakwata igombora bakikora constituency ino wagombora ine MP bakwata etawuni bagita umucuji okireba bakwata icuji kanchi kashoreke bakwata icuji bagita town council tubakurundana nakashoro kakwinga nabusha nibena musesete zirge kapara zije zibashanga bakazihingayo
Museveni aine gutiye sente n'ekitara cyazo n'etapu munakomora zija esente zirika Kampala zija zibashanga hatekwa town kuza kuzaho hariho ebishimwe kwa byabiriho kandi mu kuza kugeta town council again hine ebishimwe kwa byabiriho town nekora tamizi waza kwetegereza town zone zatungukire ezatandikira ikagumaho generally zinamizi hihi bakamantu bakabanza futaga ebisharra agetapu naganye mwebazi town nekora tamashanyarazi Nchireba hatebi waheza kubitaho cyokoreba government mu rural urban no omu rural electrification egenderire ngo town zikanye kuri yo mbyaro abantu echendeze rural urban migration. Thank you. So to conclude therefore irrationality kitagwire kwatambarara ukageta sita wajibara in terms of population, okay, na private developments, okay, koka waza kugeta site or kugendera industrialization mbarate kabire kijya revo ya town council ahubwo kuba hariya factories nyombo nzuba rumunga hariya aho factory ngune ya soda nkwe kweyeta ni yite ya soda soda ituntumanya ngo juice ejo nebijuma bikabe nturgo umfruits ezitu zitinye orabwide we motoka omuri mbarromu iyo kurire na nansi ngune zitwara hariya cyoma cya soda watching. What does that mean? Abashaba yeba yataka sano baki America bakatonyo mizi bafundikira ati reba bahereza abanye orabwire ho nangwa iyo kore bogoyi nanangwe micungwa nabe miyembe nguneza factory. So if you don't have industries bamtine industries mutine factories zo kwemployinga abantu mutine sufficient tax base hati site mbanu mushabe yenje bari yabe butegeki babahereza site na town council kwenda kushemeza amatugani ukamba manyangu mwashaba mwashanga mutakuja ki matako basi Apol. Yes. tukishanga kanyamyo jwire mpare Apol. kwata kanyamyo bajuje ke twine zindi ndembonzi abantu batunyire ndembo hatabona ubugambira kuba bategiriza iki having learned from each speaker na gamba expectations versus ikibiro achieved Yabari Muranga Boaz anabatensa bagenzi banje. Izo rero workshop President Museveni akana kwesa Northern bypass arakwenda kuzentebe umushazo mwazi so kwa imbakari yaringa we kandi umuranda bote yakisasa so umuranda bote yabusega bashanga mwindi ziri hagati ya town baje za blocking president ente hagati ya town hagati ya state za blocking president na ndakorabo namone bakazifunya bazitwara abato ngo abantu bashanje bakamabaye so twatuchine urembo Kampala capital city aho kushanga ente iyo witi nyabushozi kiruhura ente ziri Washington is blocking Biden ya blocking president ukurabaho President nasako natambura motoka bulletproof ko kare betara ka proof because ente yagitera ihembe president tumuruzinga bimwari yebi nibyo kuteganisa ndi affecting no burambuzi tourists aho kuba nikira ku following aho umushija amusuwe kesa no shota ya mu Uganda tourism board something like that private operator private operator so ya tourism akagira ngo abantu nibi haro tourist wizira ku yabari ya Entebbe Express ayo yabuganende yashobora yajya ngo iki niki kuyabwira yaje mutaragara ka Kampala hati nibaza Nairobi nibazoko ibyo mitegano so burambuza nawe na Nairobi ndeziri ngati ziragati yes. town Now stays zikaza host nkaburijo okuba creating constituencies kuba kwegabira za districts umugeri ngweta kahehe nuko nkuteka teka uko baba MPs mbo bakazihinguza hariyo umishengero tukaba to ready speaker kugira ngo akani expecting ngo yes it was nice kunka tukaba to ready abwa operationalization yazo ekatakete bekanisa na kugira ngo budget teke yongiye kungo creating urembo rwambara kongeraho MP uwo mucyara because buriya tukatu ino wambara yona hataza wasite hayongeraho na MP omwe mu yaba south ninga south ningo wa north because buriya tukatu ino naba RDC
hariho umuhango dari na ziriya za division ziri baradisi z'abazi so nabone ureba ngo mu administration hakenjuramo cost kogana kuja mu budget tereyongire yaba iba kutunga budget ya capital development yo ikagumera hanze yes ikagumera hanze konke administration tumarisa ngo planning tubarabara so we giyo kaza higuru okay we yatemba twa spendinga rero umuntu noshanga ari nko kukurenga site ya masaka iko kugireba nawe uri kigambo site wa kubura masaka uhura wa umutima gwahumura abo kuba nureba nyendo urunda site kuguresha heji who is the city at least mbar katura hakiri bakamba fana population rero bakunganya abantu banyakayojo ku rero manya za barwe rero za farms ziriyoko za dams nizo ziriyo mu site dam umusite ntagora mu kidam numweshera mu internet zikora cyo mu site niyo site yitwini iyo umwami bona ariko ebembe ega magana abiri za farm mu town aji no mu town ni site ari mu site nari sizagati ya site aito expect yakuba ro factory cy'abantu bya seri gongo ebi nakaya nagamba umwami nawagaba now masio chendeza kahehe twantusha basitizeze eziba kwenda kora za steza na kasongora manyangahe aro nanga bwo bintu muzamaraka hona boro file majezi tarashabere ko municipality ya Chamuhunga enka Chamuhunga ko kwingana tegate kujihereza municipality bakija muzamba jata on council but you reach there and even waga yanagamba there is no town completely onke bakamba arashikuja municipality bakabaja province actually for your information kabona magezi na jati tukuza ko kuteka his cities minister of finance atwine sente atunore nabo okwikiriza koze iki kwangira kubizari abo kubona bona ndakutwara wabo gakumira omusitizi don't expect minister of finance ebintu ngabishaka kuterera ibintu bishaka kuterera mwana planning mwa mujikozereje to expecting ebyentambura abo makuba tidio city koguzayo noreba ngo ibintu abo kujana oil city at least hokayo ohima hati binga no oil city hati yo hokayo noreba ngo there is an impression utanaka kufiringa so ebintu bishatu kambe to expecting ebyentambura kuterezebwa tukwetaga kureba boda boda ziri muri Kampala offer 1 million boda boda ziri muri Kampala hagati ya Kampala hagati ya state is blocking the traffic owazo matawuni zigona musitizo neza atungukireza heru tine ho kushanga pichi zikwingana zityo bazikuriye tinjiro muhanda kushanga ngo nekomanga around about ya namungona ekomawe garike nansana dino munda Kampala tukwese ko mita taxis ninga twabe tu train ninga twabe tu ne bus wachireba twaza kutereza byentamba ncha kabiri housing umurumba arasitoma no shangara mugo muntu ari kurara mu nzu yakucipangise mitwaro gumune shicwika ebiri teka gati ya arona sinjika kaga ejo harumwejo yo basa kupangise shinjika kaga yes zurumu umusite agati 6000 pero boyanga ubo tabona landlord na yahi bato bwira wenzora na idahanura hi bato enjero toni tutereze bien housing tutereze bien tambara tutereze na nature environment ubu ni mu kwizira waste management ebire kitezi ebiruka ebitaragize ba idi now into expecting go remo ko kuba rwine naturally green tureba green samhoya ijo hakaga kugwenjura nakaya frad ngo ko mu kiyanja icyo ni kintu abaparana zisbakoshe kwa barebere kare kumanya ngo injura kweri yinjira mizigija bagateraho cyane cyo kuza so into expecting kuba bakoze rari yecho umukutebekanisa environment umukutebekanisa ibyamaje binani ngamba negiye ntambara aho stay nobogi no omukono so ikibambagambe cya budget nyoje ni government yabo ija yashobora speaker akabe expectations konga byo na still na bihendera bisindikire wa government thank you bargiye kubinga kisaka na ruyimbazi nogo wa heresi ruyimbazi kwagire gamba baje mu sente zikazitaru yes bakacumanya ngukiteze kejuire kunga katariho sente hatu tubingo we najya katashe kwa nabingo hatu tubingo tubinge minister wa finance utaratireho sente tubinge bamebaza wa parliament ninga bremne zagaruka wo mukuru because niwe kamara byone thank you John maybe we speak to the issue of leadership yes sente tuzuru konka bembeza butwine na ba demonstrating ability kugira ngo kwa sente ibintu bikaterera webale muno muri Uganda
obucweka 26 bw'abanyayuganda nibatura mu urban areas. abantu biga no mu Uganda abana mukaga batura mu myanya y'itamu. Muri Uganda ohireho Kampala urban areas enyingi kandi zikakuretingwa hawa interest aba politicians not kugira ngo zikandi zikirize imitendera ya urban authorities zashira. Bunyangabo nga district ekaba district later but we have actually constituency kind of minister of local government Adolf Kasaichi and hatten kila kwa parliament. I had a current 14 sub-counties of Nyangabo, Munana and town councils. No? Out of 14? 8? No, Munana actually could Chivito, Rubona, Metandi, every single. I have had a maduka avir na toilet, akatahu town council. A maduka avir na toilet, town council. I minister of LOG. Yes, I minister. Every 2 shops and 1 toilet, he made it to town council. So Bunyangabo, but he still lost elections. Is the most urbanized rural district. Extremely rural, but with so many urban councils doing nothing. So UN suggestinga ngu mwaka gwa 2025 2050 half ya population ya Africa neja kuba ni livinga urban areas. By now to 45%. Generally. Uganda a milioni 12 ezikutura milioni 12 mtwaronka 5 ezikutura urban areas. Around 80% of those nibatura mu Salamu areas. Repeat that statistic. A milioni 12 n'extract roughly ezikutura mu urban areas. Muri Uganda. 80% of those nibatura mu Salamu areas. Abantu Uganda bakutura mu town. Chenana batura mu myanya erugayise. Kandi na UN neha definition ya Salamu areas. Abantu kutura ahantu in one crowded environment hataloho clear sanitation and drainage system ubundi hataine mezi na masanyarazi kandi hataine na housing area sustainable utakumanya ejo negwa lyali enzo iliyo area of infrastructure kandi ni Uganda for instance in Kampala urban areas are scattered all over including Mbarara ombecheke vindi like our neighbors in Nairobi no manya ngo urban areas no zisanga na Ngata na Kibera. In Uganda, if you go to our capital city, urban areas are everywhere. Kutani nobody Busega Salamu ziri, I mean Salam areas. Busega ziri, Katanga ziri chumu. Za Chibuye ziri. But hamo hona halo Salam area everywhere. Here, hanu nje chumu, hanu Mbarara. Everywhere is the Salam area. Everywhere. Now, ebizubu bya bitunga Uganda hanu urbanization ni bingi banyana baje bindi bagambo. But one of the most key ni informality. Informality eya buli kimwe. Ensonga yokubanze yekuleta abantu omutawuni esemiri kuberiya. Because the moment you don't know why people come to town, you will not know how to look after them. Mwana wanje yana gambaho area night and day population. He's correct. Konka night population niyo neha nene korachi. Because in some cities, talobia night, talobia day. They run a 24-hour economy. Yes. Kando bine na abantu bengi itu hano muri Mbarara hano. We have very few people. Mtwari kume na abambarara wakamba jana mtwara 25 ubo serijire ya jana ngwe binusu. Mtwara kume nene. But we have cities abali milioni mukaga na ikitreka milioni 8 na ikitreka Kinshasa in Africa here Lagos tuine cities ezine population ezikuingana nezeitu cities like New York eri milioni 27 abantu population yes just New York alone milioni 27 one city. So
yitu hano population yitu ina hano nabargo mu byaro bayizire kuseraki uwo musite nogurga karaba kaba tugira ngo emigisa cyenda na mwenda giyo mutawuni gumo guri mu cyaro emigisa y'ibyo mutawuni yerumu mutera mu buzima because tusemirire kumanya abantu bari twaki mutawuni bizire gukora ki aha emigisa kaka kandi indoka ki ngusemi egwere mutawuni ngo cyaro kubiyo kubabane umutaka mu cyaro yama kandi cyenda na the question is emigisa cyenda na mwenda ejo era now in reality esemiri kuba na erigahi baridaze beitu niyo informality ndi kugambiraho baridaze beitu obarabari omukucyo kumakinga sure ngo umuntu kwizo mutawuni naba yaguze kibanza mwizi kugura piki umuntu naye yaguza embuziye kutanduka mudara gwa chapati there is a problem oriyo no gamba hasitize bakujya kongeraho omusitizezo hari mwemwe eyekuruga ningo muzana kumwihanya kayojo eso kamuto Barcelona emunere gatanu kansoro bagya city because nakasongola is not even a municipality is a town council now enkole yakabene jya kuyamba ekare modo ya Econ City nkananka ibaliyo nanka Rwanda Kigali ryo nekora an alternative city ya $300 million trillion nemo na cities kugwamo kukora city nikimanyisa smart cities zibaliyo bakora Kigali noje mu mwanya okora drainage system otaha ikisayi otaha ba cinema otaha leni ya banka okora buri kimwe abantu izo bareto bagira utumujya kanshota na hama yombeshire city hama village no there is no problem even the estate nke bya buri kino now issue inkwenda kuhendera nayo John yes abantu abakwiza muno obaragoma bari informal sector emisoro yakugamba tini hirariga habukuba umwana wa boda tukumukwata hano bobenje tumwira akabakwata bamubinga bari takachebezi ebya leadership akabarga kukara now omananga omusite yito nguro yitwini executive director na bareta ba lawyer Kisaka hati lawyer Rusa Onyakana umugenzo wanje lawyer abaloyo mu Africa bakora mu rumoki speaking good English abandi lawyers are known for just here speaking good English urban planning yata central any urban center ebye kibuga kushiriza ebirubirwa byabo no bako ba sentence mukwingana ki muga how can you have a mayor in the name of Kachebezi ngumu wa city through what for instance what does he know so citizens no muzumera kusa they get what they deserve kana akora kada kagona kagoro musite ababimba kasemero n'abanyacyaha so you get village people to lead the city ushaka kwaraka yo akakwaraka gwiyo yakumanya I am sorry honorable bon katugambe abebembizi takagire sente twara mu government leta zirukuma majuma mukama wa bone konke mwe bebembizi imo ogwa kamujuma mu nje ninyona biri mu jejonere last jana tam yatende 16 20 ogwa kamujuma mu kushira nyo I know he's not offended imwe boni mu mwino wiki nkabebembizi giba noga kina indakugamba om leadership obwebembizi nabwe nubenda obutu nubenda experience kandi nubenda okuhamya kandi obwene obasa kugira ote kigwiye ekikiri kandi kindi obwene omanyaho niwe oshomereho abo kuba ati John yamunagamba kwe bareta omu KCCA kwe bareta ED neroye naza kugamba urujungu rweye uka kanso Nwagaba MV naza kugamba urujungu rweye kora abo otachetegerize njibaza unoza kugendera ha urujungu rweye fa ijo na kwezi exam bagenzere tukumanya ngo twaza kwa twashaba bio chuzi zoro tilo rwache rwakatete uriya kandi tukora renovation ya kugamba ukora hatu wasanga kandi atiyo billioni miliyoni bitanu abo tana amount nizo zikozire nizo mu budget so yateka miliyoni bitanu na miliyoni 20 hatu twayibuza kandi hatu kuba odarjireyo ukaholdinga group ukajote no town clerk
abo kuba washomere ashomere ari za masters n'izindi hatkana uza gushanga uwiwe uba leta kurebera rwanye masters for example niyo mukama wa town clerk hatkana ushanga iyo bomno gamba ko bata chairman ninga meya ninga council uriyo wa P3 atko ko uriyo wa P3 P3 graduate atemere maya ka P3 eriyo Onde te diz? O AP3 amna rebera no kama o washi o masters na PhD. Tivessa com masters naza kwata ogoa o kama we. Ahine PhD yamu kwata kwa chokora for example. Hata na mperezeji. Deva na nemwe no shanga budget vale te chutawacha kwatza. When I'm not to a P3, P4, P7, now let's go even to senior 4, whatever. When I saw what a budget, we can region internalizing, a manyanwa kachpaka, Kashimukana Kafurati, Kachundaka Papa. So no Shangango, government education will change in general Kora spicing, or babies. The Shimukana take all qualities. For example, Kasit, Mbarasit. Ninga these cities. Shimukwan oraze kuza city council. Ashimukwa in leverage. Okay. Oraze kuza municipality. Kwa nini uza kuwa mayor wa Mbara city ninga wa Mbara municipality. Ninga chairman wa Gwibuguta council jitu mtu gamba. Kwa nini uza kuwa wa district. At least when senior 6 and above. Thank you. Let us say. Kungati uza kushanga wa mundu wa P3 na reverwa wa so tureke mu ebe buga. Okay. Ebye buga twatekamu ibakweta planning kandi planning niyo shoshomero kumanya bamagamba planning mbamase bamagamba physical planning just information so saving water ese itongamba site ijore batukarga kwata watawu clerk twa naba tekolo twabateka hatshenge nyoni nduruma nyo kikuza kuruma nduruma jona chimani ine jono ga ijatko kandi mukora sa ate kuto zenimro kora ngo kanyine chibuko kuri zira watu itwa gani nestwa hani zewengi atisi inde chakozo kwata echinto okarimeraho ukashana wasako defending ukashana wasako emeraga tinka ha TV ukashobora abanyambara utumanyero urubuto rwa katete ezazira mu mugamba mazije zashobora otherwise sente ne bazirya obara mnonga bone oriya mnareba nguru mukama kumbo bwana mukama bamukwasa shinje bibiri ninga shinje 10 yatorogoro hana so to empowering government should empower leaders bareke kwata maha bakajikumisa embuzi webe nizo ya list. Thank you. Mwaka no mono yachi imbuzi ningeps obara mnonga Peter ningira baza kutuhereza ibigambo bya Jeno Muchamuntu bano tebekanisa den godum da chik Peter kwatira mukache jona heyaka den twachire hati omu Uganda ya hati okusomesa nasari noteko kubona degree kusomesa primary noteko kubona degree iteka area education policy leseno mama nukujizira na batazine babahiye bakabahe myaka 10 kandi bakajya 2017 okusomesa nasari kubo wegombora noteko kubo ine bachelor's degree in a related field or in a postgraduate diploma ya public administration or in a certificate administrative law kama gitawu yuri mai nyoni nyenda omuntu waraja kuba counselor in an urban council at least abe ni degree number 1 number 2 abe ni ka certificate ka urban planning obararga isite karaka na ene ya kumusobora nawe abe ni ka knowledge kukugira omukono ngundu bakansara beitu ekikutabulonza abafurika ni marwa ne byukuri councils ne bazitamu basike byukuri babitamu yangu it is very bad they fry chicken council I attend this you made your point no speaker na nisera kunyeto mukaso zabo if councillors are sitting, what is food doing at the entrance? They cannot discuss anything. Which nonsense is that? Peter tells the Gambia ya Jeno Muntu. Peter, Peter ngo timu muntu antwende Gambia. Abamba nukirwemere abantu abakurira Sky TV bahindutse. Yewe mnonga
na n'aba Sky TV kuntayisa akasheshekeriza oba nimba rumisiya mwena abari ya Sky TV ekyende mbonsya cyo nkitebwa kuba ihanga ryanditunguka kandi population yaryo iri kugumza muneyongera obwingi konka buri ihanga nibarine ebiragiro ebibakutaho ninga tibiragiro nangwa ninjani criteria ninga ebintu ebirikwetengesebwa okuhindura ecweka cona okukyaba abuka hari ekyaro abantu abakuruga omu kyaro noshanga abaruga omu byaro mbwenu abo nk'abahingi nkaki batandika kuza omu tawuni batandikira aha trading center baruga aha trading center habaho township baruga aha township baza aha municipality baruga aha municipality habaho cities konka amahanga mengi gaine emitendero etari kushana mbwenu nk'ekyendembo eza cities nka Kenya kuza kutunga status ya city noteeka kuba oine population y'emitwaro 25 konka ihanga nka Japan kuza kutunga city n'emitwaro 5 hari n'amahanga gandi againe nangwa na population eyahansi y'emitwaro 5 aho nka America nka cities zo kushanga ziri hansi y'emitwaro 5 nje n'emitwaro 2 noza kushanga budget city itwampa endembe zeitu nizirabuwa mu parliament konka ikizibu kikiroho takabira emitendera eri kumanywa public aza icyo nco bakubanze gukora ba government bakashitamire batensa barabyaho emitendera eshemeye kubana hikirizibwa ecweka kuba city ninga kuba municipality ninga kuba township buri muntu wena kimanya kandi emitendera mingi nikigenderwa aha population size ninga obwingi bw'abantu nangumwe noshanga abantu batari bengi konka amani gentasya gari agaheiguru ono baza kushambwa noshanga ataronka cities ziri mu America oshanga zima abantu emitware 2-3-5 konka entasya yazo nekere ya Uganda yona economy yawo noshanga nekere yona kandi omwe aruna cities zo muza kushanga ngunangwa tip population ningo bwingi bw'abantu timani gentasya konko bundo shanga haronka criteria nke cultural center ushanki hangarine ekitinsa ekiri kwenda kuta omukicweka konka nacho bakitomo omumateka mwikimanyo buri muntu hat problem eri aha tinuri kumanya city neba hweta yaba hari umuntu uri kurota nk'ekiro mukashesha akagambira batategeye be city yaba n'ikitindi kucyitegereza amwene nk'ezuba rigiye kurangirira aronka ebicweka bibiri by'orukura mwene nka Moroto nka na Kasongora ko kuza kugerageza mwene nka Kasese municipality ya Kasese ne kizaya population na Kasongora na Moroto nebyentasya nababakiza hatobora kumanya nibashara mbata habona no municipalities akora bicweka byo kushanga nkikire kindi ombwingi ombwabantu n'entasya konko shanga kimwe kine municipality kandi kire ekikukiza yatunga abatunga municipality bakukiza abantu na n'entasya konko shanga bo batine municipality aho no haro problem aba ba government aba batashobora tujya kushobora twinde ibintu by'umushana na buri muntu nakwetegereza emitamburure yihanga abantu baragiye kuza kupaza kugira ngo ninga kuza kweshengereza noraho kuza kweshengereza government mutereze cité ninga mutwe municipality no kware emitendera buri muntu akujimanya tubakugere kuza kutere urukonga bakora population census bakashangu ecweka cya simtwaro abernetana chisharwamo ningentasya bagira ngo abantu abine byentasya bikusya billion ziti omwaka echo bakimanya mbwenu bari bayebwa nk'aba government abo bajya ngo criteria zone tuzikirize ntwenda city tubakuza kweshengereza itwe nkabaye ntecho kubanza ntwenda policies ziri clear
kampani n'abandi opposition parties nabo ngo bakene bitekateko byabo konkitwe definitely twakwata government twera buri kintu cyona korwa omushana buri kintu kuba planned kandi kindi kugaruka bya cities na municipalities na townships ari ibindi bintu bitekwa kuba tukugera population yonka ninga ubwinji bw'abantu ninga kujya n'ebyentasi nateye kubaho planning ya city ninga ya municipality enguto amashanyarazi aho gakoraba ameza aho gakoraba waste aho kuraba kubaho waste management kubaho ibintu biri kwetengesebwa umucwekejo amarwaro amashomero public spaces ahantu hona ko hari abantu nehena ngo babeho no kwisi kubaho nka ahantu aho kubano plan ya kumangu icwekeji tokata ho bizimbe tokata ho kinateye kubaho imiti okubaho ibindi bintu beautification kutaho parks abantu abakuza kuzana kutaho ebishayi by'empira ebishayi bya sports miringo yona buri kicweka kandi no kupimamo bakamangu population kwa kuboneza kweyongera kuba umuringo gwawe kuza kwenka Kampala ateri nka miliyoni ina umwihangwe ningi 5 umwihangwe nyecoro nebere nka miliyoni njankibiri necweka ishatu konka jeno Museveni byabinagamye kugira ngo myaka 3 nejaka Uganda neza kuba yashire miliyoni 100 kandi gogo n'amazima Kampala ne estimating wa kwija kuba miliyoni 16 hati government eri kubera mu abantu barkwetegereza n'abantu bakore ibintu tebiya hati ebyobwo mass transit systems abo kanka city kubera mu abantu miliyoni 16 Kinshasa kwera hati yes kandi kugendera ahari yabo abatarabikoze ukareba kavuya kariyo note ko kureba enguto zahanguhibwa uko none mangu miliyoni 16 imotoka za kwengera kubugwenya note ko kureba enguto ngo haba mu areas zikuzakorabamo systems za mass transit nka light rail na buses abarkwebasa kona za underground ebyo note ko planning abucirikare tokutegeza abantu bakombeka ebizimbe kanye ni 10 2 3 ana deruka simuka koza korebyo ebyo nobo wabikozere rero batsa kombeka ebyo babyombeka plan zoroho abuka no ko plan zo no ko zishikirize konka kuba hari yorguta usheme kurabo nkibansa ngo umuntu akuza kombeka ecyo n'ikindi kintu discipline abuka plan mu Uganda ahantu abakoreba space bubatekateka ngo tiniciro no arimo ko haro space konka har planned kugira ngo hana hije kuzaho urguto ninga nije kuzaho light rail ninga nije kugire cyabo kuba mu n'ibindi bintu bushime kuba biri mu cities ngo za municipalities amashanyarazi ukureba ngo habaho waste management systems ukureba ngo habaho emergency systems ambulances fire brigade services ebyo byona of course na policing byona bitiko ko biriyo mwene bite bya Uganda tubiyendembo byonga problem eyitwine ekuchere bukuru nobunafu bwa indiscipline umugano mbone kintu kikuza kutuhezaho ni indiscipline indiscipline omukose mshoro ekurugomba hibo mshoro bihanga abona jango haro discipline esente ziri kutungwa kurugoma mishoro ebintu bingi bikabi bikorwa bishikirizo harimo indiscipline abantu bari mu kushahura no shangwe wensi neza ko nyencha kare kurugera kimwe ha mutwe Jero Museveni no kugira ngo myaka 30 nabaza ko yagira mu iguru katumushabere arikorere aho iguru ne rukorererwa to kuruza motyo triyorobi iguru twenda kuzo mu iguru tino kwenda kuza mu gehena kuonka triyorobi note ko kurukorera katushabera hangaje simure akamanya ngo hari ibintu byotakora wana kuza mu iguru icyo kubanza no gama kentino hari ibintu ari government esheme kubene emergency funds butosha
ezere kuba nema ngu hagire ekintu ekyabaho kiteteekateekirwe kureba ngu kyakorwa mbwenu ko rutindo nkorwa ninga habaho nk'emitungo yatwara abantu ninga habaho landslides nk'ebi butosha hariho discipline mu government nibabine budget yo kugira ngu birukangirire ecweka cyona ahaba ekizibu tokureba aho nko rutindo hatukuru kucweka abantu nibagera bato nibamukana bwato bagira bato mucweke bingi so então nzezi okutandikira imu muhiri w'enyamutangiriya mpahi ugara okushanga nkati waza kwetorora hare munonga munore nk'ebizibu ebirikaramu nindera n'akatongo kari bakataho diversion tindi kumanya kero abo ko ruguto rwonye turukakozero tindi kumanya ataza kwa yanko mwaka ningaki kandi ashime kuba muna capacity omuyihanga yaba yakorwa mu mahe aho kanko mu mahe bagira engineering brigades no mare mu emergencies nibabine ebintu bwagombekirwe kandi UPDF nje bajombeka mu capacity je kabene shobora ibintu emwe ebyaho naho konka nabo harubo bakombeka capacity on private company bakagira companies zizi kugira capacity ezo munda ninga hakaba yaba mu private sector yaba omu kitongoro cha chihanga ukono nabo China nkazi companies zizi kugira kora nyingi ni parastato za China abo ko wotine capacity jo munda yihanga ubumwe mbashe zibucaza nko buteye mu lockdown abo China noza kuba urutura China no bihayo numwe siyo n'ekingiro sate ko capacity eyo munda nayo kakatamingo ambano bija kugikora kugishikiza kugira ngo mbone ko ruguto nko rwakatonga kurwahwiririra kora mu capacity eyo munda konkarone se ubwo noteye kubashashura nubu ko nubu yakubera capacity mbekiro mu kitongoro cyihanga cya government nabo noteye uje sente zo kozesa atenteka tekerho tibine jonanka provision age bishubo zikagiriye ubuzigumayo bari yesente Nezi kubaza kumara n'imyezi mukaga ubwo butaburo bwata mu council za municipalities za cities neshabo kuruga hansi kutarikira mu council za magombora za council za district then government na parliament bo bija granting aba bantu bari mu council zitu nabashumi abo nyuma bashaye ibintu ibi kandi bakumanya ngo intasiri ya hansi kuzivene n'amagombora bakatwira n'ugangara mutugine sente municipality kwetwira 18 cent but then bajya mutwereze city which requires even more money abinchi mbachikwa cash problem hata akabo decentralization kwebe yatanka kutambura mpora abaho yaba government batina no bagera problem ya control yuko na gurikinto cyona but controlling hata no rene sente zikwana zirgombe bicweka nizibanza zo umunanko mu central government bagaruka bagera kibazo releasing bako no jango no warekera ebicweka sente zimwe kikamanywa public lengwe sente ziza kurgombe mwamwe nka factories umcweka sente zikuza kurgamo municipality netwaraho umugabo ukungana gute city netwaraho umugabo ukungana gute central government twaraho umugabo ukungana gute hata bari abacheza kutunga umugabo gwabo kurugero mu bwembezo kwa bene babo urungi batandika gukora ibintu byabo hati no bakwa bine plans bene no bataya kuza mu government ya hagati kandi baza mu government ya hagati bashanga bari n'ubanyunyuta burukantwa nakubakoreba mushaka buri muntu yanamishagatira central government president abengere abembezi ba KCC dene twatunga abakanyagwanya twategereza public service turondera aba substantive umkureba kwawe kikayitengese cy'umuntu bamukwasorere mu Kampala nkambara karukora because harimo stakeholders bingi n'abakwenda mutendazi harimo aba boda harimo aba taxi harimo government political review kwenda harimo elected leaders. What would it take tunga a good manager kumanajinga oremo ka Kampala okarwesimisa ekindi kuteka ngushima kutandikira cya Kampala nihanga kusharaba netwenda system ki kutantwe nangu capital city abo kushanga ngu umwe government ya hagati nene yenda mu control tumanye ngu Kampala capital city status yayo neja kuba hansi ya central government tukikirize twena turuje mu byo kuza kuterera meya akaruru tumanye government yona naberumu bate yona yo mbuteje kwerukuzamo ne kwata minister negera ngo ni woro mu control yaci ya Kampala city
bamango ekyashoba ninga ekyakorwa gavumenti eri nkahi omu bwebembezi kimanyi problem hati eitwine turi hagati abantu nibaterera meya w'ekibuga bamanya ngu niwaine obushobozi kuba gavumenti nayo eine minisita ati nawe agira obushobozi gavumenti eronda executive director wa KCC so hatabaho kurura omuguha aho no hariho problem ntekwa kusharamu we cannot eat our cake and have it at the same time ntwenda system ki kwera aberi ya central government control ebyokuterera meya karuru tubirugiho tumanyi ngo kirashobe nikitwarwa aha bigere byaki byabo bari mu government kwera yanda nki central government kuchera abantu benangu omuntu ori kubaterwa karuru abe niwe yaba in control government bihe mwingaro babirekere meya kwaragira cyasho meya be niwe yaza kushobora ebiro ebizibu biro haturiye hagati so turukhendera general naturally ebintu byagomba ati nibihe byakubasa kwekora kugira uti cyunkiza kubonera either abantu ukweza eta deliberate policy n'iki cyakuhindukaho inkora y'abetahinduka where is that silver lining going forward government yigita karije tinchira shoboroki harebero nje bakozere haresho bezi bakozere nyingi hatensho bino za kweyongera kukira ebirunge barakozera cyo ntire bukira kimwe kanta hahonga niye nkora kwiha abantu babaho abantu bahabera umuhanda tokureba ngweje inka line wone line eji starting point yampa hati wahaba umuhanda utkache ukarugaho na degree emwe yonka aha mpaha koko ha umuhanda niba watakache tezingo wahaba umuhanda uka degree ampani nche mnonga uka aho koma kugenda oti diversion eba serious hata aba kutanchira nka bahabaho umuhanda kuko abantu babura kucetegereza kuko imyaka kuyagenze nayiyongera hatushemeye kuba ntuzaha hatubariya mwe bari mnonga ba Sky TV ku ntayisa akashishikari izoba mwe bari mnonga abari ya Sky TV ruhanga abebe mbere konka mutakaho amasiko buri kintu ubona kubwacu nebi biri kutuganzya nabibi no ubona kubwacu kandi turi kubuhika umuntu we no bana enkenjora nezagwa bareba iguru yahika umuntu ajya tenjora yazagwa umwe no manya nesha ize kuzagwera ekitakumanya ati nesha konko kugwa nego okay ubwo nije no mucamuntu utwaganiraho nawe kareho tutakatanje program Modest endembo zitukuzo kutegekwa ijene nkora ya NRM nari nenkora yitu nkabanya Uganda would the administration change to ininka no kunari fudisombo embezi this typically Uganda is the way we operate manya NRM eka NRM yenyine y'ugamba yirinke yahuyiro hakasigara yite y'abana baramisho konka yo NRM ikasigara Museveni aherize kugira ngo ubwegese ngo bakakoresha mu constitution kugira ngo MP ngo abashomere senior mukaga kwikabisho yamani nuta shomera kabe nabukora kuzitaro difference ukire kungaho kiri taro at difference ere mene paparazentare tuzosia empare paparazeza antare na nambara hayi zisye tene sivare bena soma atene muyamba cyumba president empaparazisye you see ayo abantu bagamba wamba bashemerewe tingumanya konka nubabwire emyaka yaza 98 or something like that bakara baganira abebembezi ba local governments ngu oraze kuba kansara oba LCC chairman hachira bayine senior kana president wacha kanise na nakogogu ogomguruso wana kejugu no waro uchaka nako wabare minister naduri
na duri nkuko musiye icya qualification kikaganisubwa Dr. Kiza Besigye no the argument was between Kiza Besigye and Mayombo was pro qualification, Besigye was no qualification. to kureba hata byatira ko mukomere umusabara akagutesa y'inyono nanda gwisayamira tugwangire now government age ni yanga abantu abashomere ni batina government age ni tina abantu bashomere te kubenda levuki honda nishikana bo bwino shonga ko kade batina te kubicirazamu ejini government ya Kayura Republic y'abajubi fisherman. I agree with you. no yatubaye ba ministers nyene kayine buriyo mu wamutume mpapura zengo azara by'umuyonebo bacebere kuri yabare mpapura bya video kimwe cya kabiri tabagaruka Musanzu tubende senior 4 7 of them kimwe cya ba minister mushanju tubine sini tubine mpapura they have nothing. But President Museveni otakambure yamashoche ngabuyando aronda ba typewriter the minister national guidance but now equivalent now but briefly on that same matter President Museveni ene ba professor barakozera nabo President Museveni ene abasomera barakozera nabo Mary Goret Kitutu ene degree zisatu no doctor wa PhD geology we bya minerals akaiba mabati umwendo mseja kuleki kabasomere kakabaleta ene 19 ministers omukabineti 19 ministers bene PhD bachina rwambarama bachina minister go rusana ka rwambarama ine PhD yaki kandi yaki sociology and social and minister waki so ene te kanga na minister fuira misho minister armo husband so atini mwendo mseja kuleki entezes fuira misho 62 of them minister wenya misho okay now kuleki ongano wagaba Jona inenshonga baba shomere president yakoze nabo nibibera cyumba the other day late professor Chiduma Kubi nuwe nomumba ntabakoze first class ya ro a lecturer kanda kari na head of Dean School of did something bameleta ku interpreting amateka gitu you know the interpretation no byagenzeri ibintu bikamure hata no reba nabo baza kandi bashana kabata argument yanyu er defeatist mwena bashomeye ko batine mu gasho iroko zo mu rwaro mbara hospital oyetumubiza kuragura iroko okero shasha oyetombizi nari mushambo w'icyarana kuragura akoneka aroko habagiza so argument yanyu er defeatist ngo byaremere I agree with you. is a defeatist argument so hey hata aro atone geno a deputy no kafuzo no agiro parliament bambuza CDF kana gamba ibintu bitakwija kandi mpenda constitution atare etejonente katika opinion hata kore ngo gwe aine chatinde waize mu chapter 4 baba hengomba baguma bino go chapter 4 chino makuya bakamba muhinsa kakafuni akajena ryijembe ije ryakafuni ogogo kafuzi akataha mu government ryijembe nawo yona bakafuni ogogo atone jene na wakataha mu ryijembe ahindikira kafuni nuko naturwana nawo nasema kada no batama abo no lawyers ungamba watayira mu ryijembe rya DP rya guri kandi we yarakakuri bakafuni hata ngobuze no batama utakukimanya asked ones asked lawyers hata no batama utakukimanya waba ungwaza kwija uryo mwebembezi okija kubalida opposition noteko ko yo webyo butegeki hata gizirengurida opposition urukora tahunda ko rwo mu civil society organization ngo NGO no ohero necho joga na stama mu cabinet MPs bene bastama mu opposition ijembe iyo rumuntu leta kugira ngo president aterwe MPs ngumana MPs base imyaka 10 ibishanya bibi batakatirwe karuru
batatu Museveni onda kulicha therefore tumuseveni nawe borekera mandesho borarya hato ngo bakweto kwefiso mutima kwefiso mutima bakuratiroha Museveni wa mugambo reba chabisaba ibyo geno umuntu yanagamba rindo ibyo geno umuntu yanagamba yajangu bakahabira 1 degree hatu bari hakikana 180 abwenje nyine yekanwa kuba habisa thank you najya tabatomeza mwene hati twine ba ministers batashumbiri twine twine ba ministers batashumbiri ba MP batashumbiri hata no tangara wenshi twine ba meya batashumbiri ministers batasomere kana bakora na ngo na watasomere sekindi Aisha sekindi state minister wa tasomere ko muri kama wota amezi tukatunga mu message yaje bamamba cyonyagura obwire bwaje sekindi bazini no joni endera therefore nko kugena umuntu yagamba ebintu byo kwebembere tawuni babishomesa yes I agree with you on ibintu that byo kupangira nyine makashoma nani ngashoma shoshoroje ezina kaya nagamba za shoshoroje na wataba bashomere hotel manyaketaringi ushanga bari bakiba ambassador bari na aha tumwina ambassador wa shomere ibyo kusavinga hotel aruba bingire Canada na akara hausigara makara hausigara ubote na director KCCA aruba bingire Canada ambassador now my point is achenga a town nenyebembera yayo thank you is a professional job no murimo goshemere kushomera bagende bakira abantu abashomera by'amatawuni babahereze ubwa executive babahereze ubwa town clerks babahereze dero kandi baragume batongoza habaye ko kugira ngo abi by'ubutegeki bakora tele programs zebya bashomyi ba engineers wagiye ngo hatanza kuteka uruguto eberi yabisho kuko hari yamza kwishe bitakuri byanjye menye nyine sente kanzo waradisa abaterese mu uruguto rutazaho that confusion eremise urban development Toria Sky TV yakari abantu program iti nishengero honorable Bonnet Ashobya speaker owambara city omwami Apollo tumusime Karega na Rugom NT turi nawe John na Rugom naremo hamwe na Moses Nwagabana lawyer na Nyani Boaz mutebe kanisa twinaba eka ya hotel abakuturebera mu kashishaka eka ya hotel mbashangwa kamukuzi twenda kwendera program so twasigaza gwire buke nwagaba yanagamba Jackson Kafuzo kwa bene interpreting amateka Jackson Kafuza Carlo ya wa honorable Chuvumbi ari kucharinga police act Jackson Kafuzo akiri mu FDC nanwe abalo ya wa Chuvumbi akakanisa police act na mnonga okweshoninga ya police kaina mani kuyikiriza nchiko nare kuzemereza then and now power is good Apple yes kuma muherenye tiyezevera gira yahinduka nza kwenda n'ibintu bibiri kangara kahaca leadership crisis zendembo chimeya nagambo hati uyireho government kuza kutabamanya ba ED gabira Kampala kugira ngo barwanise because ni manya bakambenda right one was me now kugabana gwenda nabo babuhereza oyirewe cyo because cyo tumanga Kampala bakachitaho kugira ngo bakachitaho papasire kugira ngo bacendeza amani go position wari hona kucheza ikintu ete cha Kampala government kahindite kare KCCA kuto minister na ED kugira ngo bacendeza amani gameye in the end abantu babujumba barwanire kuko katwari ko mbate technical kurat abituina habitugamba ubuyanaga batabonekera urban authorities za city zone zine ba planners kana baba shombere bamba advertising omurumba kugira ngo nubendo ine degree yechi nechi those qualifications they have them koka ninyenda mwe kwetaga na experience nangu mwe kwetaga na experience konka nyenda kugaruka wa speaker no chumanya ngo parana wa stogu no basa kumuterera mu byo tinyenda kuta petrol station nkari ya All Saints Church azarisho mirya municipal kandi hariho parameters zibakozesa kugira ngo waza kuta petrol station ni shimbe kwegete umwanya guti taro round about utaho imande crossinga but you know people can still influence these people by giving them money babasa kuhereza bribe babasa kora ki ebintu ebigarike bushange petrol station heyemerire eri kureba eti real was wisho yes ubwo ntekene ko kurati ukasonaga bayanagamba ba elites habwe batakwenda kwa kwese ubwo no muntu ashomere
ubahira ubujanazi bwo kutebekana se kibuga no za bote rubies aha akizimba ha kwa RDC mulimba warga police Yes. hariho petrol station ejene Bank of Uganda ejene municipal primary school Yes. mun ejene prison area na police prisons ataho akubaruka omurro kakubara adui akatera bomb omasuta ago ezo structures highly populated. ishomero prisons n'abasibe court state attorney high court everything. hinashuru kona water ministry ya mizi byona biri yaho so icyo nani ngambira ejo leadership wajine basa kubaho politically abantu basa konesha bikuronda ba meya manyabatini profession tukana abategeko kora still aho no kugaruka ha moroz zabanza bemeza bitukoronda campaign ari general muntu yana nacha kujangu because nakantu kari important government yarono yireko bonero mu kugira ngo neza kwinda kwirima hatito reka mbere nako kamugomba kantu kanje mu seconds 30 mahereza kazira nawe itaho kora to mpira harumuzana bamweta Oya ngo bonero. yes arono Numara we impumo bwezo mukatari. Ekajya mukatunduru bajuru. Cyo zikira ninde bayawe. good itwe abo kora to mpira harumuzana bamweta Ronaldo wata ine myaka 34 so now the Sky Sports kambuza no humurari yaje yaje tati nyowe kunduhura naza kutera umpire kigere kikanga ninza kuba ni mangu nahwayo ninza kuruta yaringa konka President Museveni aje kusimya myaka 8 ijo 2015 kumira mukago mukwamwe na kusimya myaka 8 itabo kurata Ronaldo na utabona kurutanga President Museveni itabo kurata Ronaldo abamutaje kumureba ku 2023 ubwire bakana basa kwirukanga rwo mboxiye azo mboxeri yateba gora akana basa kuteba gora umuyadi za 36 akana basa kujiboringa shara abantu mukaga konko bwa Ronaldo yabe tari penalty ninga ngo babatireke ko mpira yagupanchinga takubasa guteba takubasa kwirukanga nateye kutegereza ahantu hamwe kutegereza mpira nje koreba na ligue ya Bungereza ya Spain ya kayizona zikamurema yaza kuyo mukatima kace side za Harabu ubwo ni Ronaldo na ebitu kureba mbaho eshaheji because tumanya President Museveni wo bwiro bakabariyo tumanya President Museveni ubwiro babese ba political commissar kabe habaye kinte cyabo nko mu logistics z'amahe yes kabe habaye kinte cyabo mu logistics z'amahe akomishoninga inquiry wachetegereza akomishoninga inquiry ngo bacondoze konka hata bashomankuzi nabacicira ababahereza ibere abaheka abembesereza abacucuza ubwo ni President Museveni abino mu cabinet bashitamba bamushagatire akana kabone ukoreka ngo government erumuneza beri no kuza mu irwaro akamwe no kuza mu irwaro no kuza mu irwaro Dr. Kujatati ati nabasibura hatumugwire namusibura konko rero ngwire ubasibura okuwa murese natetema na hatu kutetema ukikomoka uyibuza asumuye kabaja ngo bamusibura atkariyat hatse kwaho akuja gomeno mpapa dakasheshe no mwaza ushanga umurwire ngo yata ebihombi baho birombi ro government yes bagisibuye government yana bagisibuye konka neteteme ngaro abanyarwanda mwete kateke 2026 government jone iza kuhirima kandi tugihirike mwe bare munombe Government okirima netegeze kubira uyakani Join it tuhende. Ronaldo wakugamba tatukuri yabena akora mwakuchayo musara nende kumbatizana mumupira musio Ronaldo wakugamba anataka sito na mwenda nuwe kapteni wa Portugal nuwe kapteni wa Misri akuzana na Saudi Arabia Ronaldo wakugamba miaka 6 na mwenda 2 weeks ago nuwa ashize career goals Rwanda haruhundu warazikiza chonka kazarwa chanana na mukaga Museveni na president Ronaldo na azarwa no nyine nsonga ayamone the saying wakazarwa champion nabi champion because takoreshere saying abuko nagira ngo ni captain wa Portugal emyaka enga na hata to be a captain atani na hati kurgariyari kurgariyari captain John Bongeze to be a captain you must be fit kandi nazanira Al-Nassr kandi akargariyari Man U abandi bahagira Man U hano at 31 world champion wa Man U Rafael Varane akatwara world cup at 31 he retired from football Rafael Varane retired this week from international football so ebyemyaka manyo obonero kubo umuntu ina marali na obonero nibwa n'umusiro kundi so mwana wanje ebyagamba Ronaldo nisuba nyonko mukoraso wa Ronaldo and another fan of football
na VAR video assistant referee yaweka No goal. offside. Offside, no goal. Offside. Now goal kwa sana offside VAR. Now President Museveni heine category abantu bataka kozisi Yes. tero so nuwakubaremesa John Museveni teine category abantu abataka kozisi Wateka na mamara amani. professor abasomire nkahi abantu akaguriga hano yaje mu World Bank yehayo umukazi wetu biri Minister of Finance no Maria Chon. Maria Chon. yarga hano yaje mu World Bank yehayo deputy governor Michael Tinje ego. mu World Bank yarga hano yaje mu World Bank mu UN yehayo bakurisa n'umunsi yarga hano yaje mu World umufite ronda bihi wakumara kubateka n'abasindikira abanyabuzarebe n'abatarabanuza serving any system including being a gatekeeper in a municipality or a town council or a city osemiriye kuba osomereho nangwa ka certificate ka urban planning no kujaraniza no bintu byo kugira ngo umuntu eze kigafora ngo ndihulelano the job on the job in Mbarara here we had a mayor now napangisa ka is a tenant kuri ba mubingi mwene randoduwe kuleta kwicaranza ka mubingi this time we do not have a mayor so mayor na teko kubeleza kweta mayor omukaye na bari budget mayor's residence so mayor's residence muri Mbarara tero mayor's but we don't have so imwe abakuliriza kandi abantu bitu ikikubagariraho buremu nabagira ngo njondo utkunywa nawe njondo utkusana nawe kusana nawe kwebembera mano lebembera wakukiraho haki mwe mundo mukusana nawe abayambiki Thank you. abantu bitu nibobene Bonne tunede chikangemwe. Katkoreka comment ari kubinga bembezi wa KCC. webale mnonga kandi John Shyara nagamba ryo kinanye nako kugira ngo ba mayors n'ingashi ya commenting wa mayor wambara city biyare kweyine government ekozi igi government yitu yo mu road kajebezi wareba mu ihanga ryone twasya emirundi eshatu tuku bakutuhereza award ya the best performing na municipality and cities then no basota kugira ngo normal primary school nagira umwana ukubanza kubuza normal primary school teragizire first grade ekaye no mwana ukubanza umurupoti akarumo ukubanza first grade Iro kwaza ukashenga. umwana akabyo muka celebrating ati mbere yo kubanza saza yunebu zero no kuzita no general kiya unagamba this capacity of people population kandi atko kuza kureba Mbarara at least eshimo kuba neba city konka nyungarika kero umunama ugwatureta omukora we have tried our best kandi tukuzira abo kwari Mbarara bamba ranking ari kinagarika the best kimeze ngo tuba tukuzira konka ogarika a performance ya other cities and towns but boys you are letting him go with this really last time yo bwabere no fana kachebezi ebizibe bakabere hata bire murungi ryari eksobora bawuriza because okano ninyo na bene imbagaita ni I was a mediator John Wabuze I was a mediator gukora mediation abantu bakwatagana John Wabuze ukakora mediation bakwatagana mediator akana tu mediating anakwenda kukwatagana ngumene mu Rwanda kore watu mediating ukakwatagana akana na ngumene mu Rwanda wabare bondi President Museveni akuzurugwe okay President Museveni tichizo kureka namwe system zindi abahanza arantukiriza ahanza nito tumuto tasisa kureka yoni njirangu tsheme kwangu kufuna myaka 5 omugaru hat taken ko people nabashe mukane baba assessed
thank you okugarurwa imirimo eyibindi Oh. town clerk Okay. physical planner nanga commercial officer bamwe bari Procurement. babata contracts. contract Okay. basigning then hazeho akabondo ko kumanika chondo Evaluating. have you performed well Okay. Thank you. zitakabeza meya Thank you. zitakabeza speaker Thank you. zitakabeza Well put. we are technical people babe measure I agree with then turebe ogwagaricheho Okay. bingatagaruko Thank you. otherwise performance can be measured in all areas but if we don't check them don't well president mzee no shantu mbremi jamsha Kanku. owata kozere nawe no mubwira Kankubuze kiri ongana babwira nabamwe Kanku. abakozise intelligence kankubuze ekiri personal yes nondagaraka kwesimba wa kansara then later Niba ukaba kwesimba abaturikize n'abakutureba nyewe ninyisha abasite kansara nyakaejo nyamitanga nakakoba Thank abo you. bata bajahangugize noreba Thank you. norejo naningamo tomo system no mwene zifa Kati. akwasite kansara atashimwa na yengera constituency Wabari mnono. kia member of parliament Thank you. yakora bamuminga ya meya Wabari mnono. nabamwe umuntu arunde sente nyinjo mukaru Speaker talk. hiyo shanga na ndakuza kuziyayo Speaker. amuheru Speaker. usanga tumuntu tuchumbaza obuhereza Speaker. abakakoba nyamitanga y'ejo ndo abasite kansara sifa wao nuwagaba nakwedekikemu ukacheckinga abantu bitu nuwagaba nakwishengereza nza kwedekikemu zabatano na mwenda umbo mzinda 5 ekyo kubinga abembezi ba Kampala your simple comment about it no kugira ngo abanyarwanda tubaciciriza umukurekura kuriza ingingo karekura nuko abantu bakabashimiye kujya ki gutegereza kubingwa president bakabashimiye kwebinga ni very common sense tegereza ngo bababinge was really a mistake on their part okuyaho njagara menye wo icyo kugira ngo president Museveni tari involved umukore mese bitongore gukora akagera ya tolerating group ngone yendwani irimo abanyabuzari n'abanyamukuru n'abakwe n'abakamwana thank you iryo group negenda ministry by ministry department by department ayibaburira sente za government mbo bakwenda kumanya contractors n'abandi watu mujyaho muri mbara bazo nindeho abari muri mbara romo bija bazom baronda za contracts binaba ku recommendinga hato batanga kwatagana n'abatire mukore menimere professional babateganisa kandi binamazina mahango bine bitinisa hato umuntu akibareba batina yamanya niba kuruga batina babahereza contracts babahereza menimo batwara sente kandi bareba kuhereza ki so the president of Uganda has a secondary negation effective on government departments. Thank you wabara nwagaba John is ubasekenza second makumya sate cyoko banze ibigwego byagamba bibona na president Museveni bigwire kana unachimani number 2 unokora ki number 2 mu mugongo cities kujya kutanga tubazi next step they won't start okay. Number 3 ministries na departments ezikwebemberwa abantu bamwe buririmu dumu niteko kulema ngu head na deputy no rumdum forget. Thank you. Apor, these people are shown exit. Yes. Second zikumi. Kunga ikareba interview ya deputy mayor yagira ngo brem bataka agiteka haruya kuko nabomba manguke nakeji chitezerand fire kijura kari 2013 2015 kashema gikiziti yonka akata ro budget akata ro sente nabo cyituzaga ko central government bari yatubimbo twatera amacu nabo baruzayininga minister of finance na president kiyakwa nabasa but that's an emergency. Thank you. Jone kinkushaba abakwika abakuru mugume mugamba amazina g'abantu baguza kwibemera urimbaza katari mu scandal yakatuze akali munura engineer rimbazi the other day bakaronda umuntu wo supervising URA a former convict, right? Bona sete shift catches but katose katwara minister as well Abraham Janda over speaker bone so the supervisor as well over mnonga over bone speaker witu Wambara City kan chairman wa speaker muhangari ona that's too much. No, John Twahez no, the rule of advice is or you watch here is nasagaza desperation take it or webari aporo kutayira mukashekera izoba webari John kutayira webari Moses nwagaba kutayira
mwena tekeniko timu ntubasima tugaruke turebane orwa mukage sabiteri kwisha musibe kurungi. Sky TV irakari abantu.